Kakanhun kinong risiar ke bahapo kalama jong Ribohoi Poultry Farmers Association haka katwai trek urempang hajar pusan. Kelemi ishkmat man penpawe kejing kabagi lama tang namar kejing syak kenyot dor jong siar hakiyo. Kabala penduk mensiam yaki babon kinong risiar. Bat sedang ru man kenran dieno nak kene kakam tang namar ba kalabun pelat kejing lut. Kakanhun jong Ribohoi Poultry Farmers Association balalam kemat ikong i lapang ke presiden. Kelemi ishkmat man penpawe kejing nek kam risiar tang namar kajing bam te lakam digi bor ke sorkar jela ban khangla digi banabar ban wanra ke siar bande haka jela kini ginong risiar gilapan pauru bagalong beskusi bawa laki bor ke sorkar jela gi jupen shlur ki samla ban yang halaki jongki kejat da ke baseng gi kam lajong Nrai bone gini samla ki bala persang ban sengkam hadian bala pentebet bru akan kam mentak la sedang banduk mensiam no namar bala bon setang ke jinglut hakne ke kam risiar kam tam man penmi ya bai jing bam siar ki dawai ke bai boarding elektrik mat ki wigiwe ka ba andalade ke por bande pat kiyo kalong ke barit bat ki jusha knyot dor hakinong thiet Kilapan pauru bagadaw lo kejing syak kena dor ke siar kedai tang namar kejing yo lan ke siar ke banabar ke jela ban wan kene ke jela klem dadan kano kejing tek lakam digi bor ke beri kimi bat kini ke siar ke bawan syabar ke judi hak dor ke baret tang ban penyat jo bat dai namar kene kadaw ba kinong tiat siar ke juk kena dor pat na kini kinong siar ki ba na kene ke distrik ban ke jela Cucu kilapan pau wa menta bun na ki bala sengkam kam tam ki samla ki ladu mensiam namar bagi lahap ban syem dagaram ban sedang yang kakam. Bat menta tang namar ke jing bamyo ke dor ke babiang haki yo ke lebo jing apat iki ban penmi ya ke jing siyo karam ke bala syem daki bang. Way na di siara po ri hoy din to tandem lari kam slam tala new kasnem lari. Menswa di dor siar di ba sembai ni bang yo bidor timbam di dor bang la ban ndap e ka jing dan kam hi sam tamata pa be lari kambun pada hisia kiri konsiar ni lah haptit kamrem sajimbam rom ta wa kamrem hisio habangi dipat ya gigi itu siar gi bengiri kami hapsio tenten di dunang menta iyo unu splayan nyadori gi nongri ikum ni sibon sebi ek ni malta ikum kinori siar ipua ba kasakar kun paikmat lem kenyini kinori siar kebaga ong bagi nak semula kita benyeng ni dan kiat ni beladap boleh dengle tem siam temban manta impat yo ke kino risiar jadi rap na saka kan kita ke berkuat man tempau ba ni tempau ya kata ka jing ga jung ni kum kino risiar nambar ba na kawi ka por ka ba ka jing ka ba nyimat ba na kaliang jung ni kum ka association yela wan ban kendu sya principal secretary jong ka animal husbandry and veterinary te menta kadang sak penting itu ni saya kran pat hadin jongka insa khot banyak kran dengi kum ka association hadin jongka nika election ka ban wan ta teman akaliang jong district veterinary officer akaliang ban yakran sipang kita ki available scheme kiba don em ya kita ki yengi kum ki nongris ya ki nakaliang ka jongi yong ba undan kum kita ke haba umta ngilek ru bani kendo iba kharkongor ibade I principal secretary jongka animal husbandry but ni batai ru ye ya ka jinge baro kumingi kinong risian ng riboy ke nakaliang ka jungi ila kular ban pendek ke meeting hadin ke election but hadin kata ng sala ban budin but hadin jong kata ila ban budin but ni ila ban tip ke ipat nakaliang jongka government and I feedback ini